Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed bi'aded ervâkil eşşâr ve emâcil bihâr ve kateratil emtâr. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Emi şev bahsi hayata Hazreti Ömer bike radiyallahu anhu. Hayatı sahabi Peygamber aleyhissalatu vesselam avkasa örneği mezinci de hayatı sahabiya da hene meri bis ne bir saate anlatmış ki hılas be ne meri bir roja anlatmış ki hılas be evana bütün hayata xwe bağlamış emr nehiye Xuda kiribûn bütün hayata xwe bütün yaşantı xwe به امری قرآنی به حدیث رسول الله چا امر کرون خوصا ایار کرون دریا قرآن و حدیثی ده حرکت کرن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اوقاس انسانه کی سرخوا بو اوقاس انسانه کی مزن بو زمانی که امری خودی دهات گوتنی قرشی امری خودی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اوقاس خو برجیر دکر اوقاس اومیش امری خدا دبو حضرت عمر ساده جه انسان را تنی مرحمت و کنه بوش حیوان را مرحمت و هبو رو که حضرت عمر رضی الله عنه چه ذات راسی زارو که کیتی مزید که چوی که دستی زارو که کیده زارو که ردبه اویش چوی که هانی آزاد بکه دکاره زور زارو که بسینه چوی که برده اما قلب زارو که ناهیله بر زاروکی دیگره وی چویکانی برده وی حیوان برده اوش دوی عمر نیچی را منه میگرتیه خدا حلال کریه ازی بهرم شرجی بکم ویا خود بهرم خواهی بکم حضرت عمر به زمانه کی نرم جبو قلب زاروکی جی نشکی جبو اوی حیوان جی آزاد بکه حضرت عمر لاوای زاروکی دیگه en son zaruk yere anlaşmıştı ve Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu. ورد به اوی چیویکا خواه بفروشمن مادم نیچی را te girtiye bifroşemez pera bidim te ne ku pereki bide zaruki bixapine hatta kalbi zaruki mütmein bebe zaruk tam razı bebe zaruk be çikijan peri razı dibe Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu evi peri devi zaruki evi hayvanı azattık. Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu اوقاس حقیر رعایت و هبو لاوی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گیشت هنک گنجا çu suç işlemiş kirin. Ev bölge memleket eti suç işlemiş kirin. Valiye vura gazi zaruka teva kir. Gazi lay Hazreti Ömer kir. Bir kanuna şeriatı cezayı ona çi lazım kir, had lazım kir, girt had kirin. Pişti vakta Hazreti Ömer pe hasya. Hazreti Ömer şant kori khulda hani şant vali cihani Hazreti Ömer radiyallahu anhu go dekorim kuderi da hatke dekorim bi wan zaruka teciki da hatkirin yan te go eva kori Hazreti Ömer'e eva Hazreti Ömer emirül müminine ez torpil bikim ya evan zaruki dini te kanuni ça gotu bu vusata had kir te kori min daha hafif had kir Vali Jeragu ya Ömer, saloneki meheye, insanı suç işlemiştiken, dua salona xda ez kanuna şeriatı çi emir kiribe ez sahat dikim. Min evan zaruki dini çahat kirin kori teju sahat kir. Min beylahte neke, min negu eva kori Hazreti Ömer'e. Mezhebkin İslamiyet'e adaleti mezhebkin. İnsanı naha ku yetki sahibi ve görevi ekaribeki suç işlemiş ki digere evi suçu örtmüş ki digere nahile ev cezayı kabikşine dibe suç ortağı evi merve koy evi kare koy
Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu baskı dile servali ya te kore mera torpil kirte egu kore Hazreti Ömer'e dike nake vali jirad be ya Ömer bizaru ki diram çi muamele kir ve kore tercayni sakire Hazreti Ömer diye ikna nabe tekrar hiyete ki kormuştu ki tekrar kore khatine cik insana haddike kore khatine vura ve desti kore haddike Hazreti Ömer radiyallahu anhu heyete ki kurmuştu ki heyetiyle sirdi ki Hazreti Ömer vati kore haddike kore ya Ömer etime ya Ömer hinek avdemin degnaş Hazreti Ömer emri Xwedê pêk bînim roja qiyamete huzura Xweda da Xwedaş bi sual ke ya Ömer kurê teva sûca işlemiş kir însanekî din sûcek bikira tê hed bikira te kurê xwe çima hed nekir sade Hazreti Ömer bîra nevil ez emrê Xwedê pêk bînim zarokê çiqas gazît kir ya Ömer ez tîme av nedide Hazreti Ömer heyete ya Ömer em hinek av bide digo naxir esnaya heddê da av kes avê naxwe ev jî bîra nexwe kore Hazreti Ömer hundu bira kore Hazreti Ömer avê bixwe en son zarokê binê heddê da vefat kir zemanê vefat kir dir û piştî vefata wî zarok hate xewina wî ku Xwedaş te razî be te guh neda gazîkirina min tu min acîmiş nebûyî te ez hed kirim Xweda Azze ve Celle ji wî gunehê ez efû kirim Peygamber aleyhissalatu vesselam digo ya Ömer riya tu têya çî şeytan riya xwe de giştike ya Ömer tu kuvî edaletê bi te rabe Rûkê Hazreti Ömer hate cem Resulullah aleyhissalatu vesselam qismekî jina hatûn cem Resulullah dînê xwe hîm dibûn dengê Hazreti Ömer hate jina xwe verşart Hazreti Ömer hate kete hundir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lê mêze kir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keniya Hazreti Ömer radiyallahu anhu ya Resulallah tu çima keniyay Goya Ömer pişt vê perdê da hinek jin hatine dînê xwe hîm dibûn dengê te hat ketin pişt perdê Hazreti Ömer çû nêzîkî perdê gazî kir Goya gelî dijminê nefsa xwe Gu eva peygamberê axirê zemanê hûn çima ji peygamber aleyhissalatu vesselam natirsin û çima ji min tirsin Got ya Ömer xiberdana te sert e em bi wê xiberdana te ditirsin Hazreti Ömer bi wê sertbûna xwe bi wê durustbûna xwe zemanê ku emrê Xwedê dihate ser qarşî emrê Xwedê wisa nerm dibû wisa yumşax dibû Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu dînê İslamê Müslüman Darül Erqemê dabûn Müslüman 38 hebûn toplum Müslüman ew qasibûn Resulullah aleyhissalatu vesselam birûxsû Darül Erqemê gizîca ibadetê xwe dikirin sayî Müslümana kêm bûn Mekkeyê de hakimiyet destê kufarê dabû sê roberiya İslamiyeta Hazreti Ömer Hazreti Hamza hat Müslüman bû apê Peygamber aleyhissalatu vesselam palîvanek pir mezin bû Hazreti Hamza radiyallahu anhu karî wî nêçîr bû Hazreti Hamze zemanê nêçîrî dihat ber Kaba Mükerreme ber Mekka Mükerreme çiqas eşîr millet hebû dihat bi her kesê re xeber da paşê derbas wî çû mala xwe ber Mekka Mükerreme her eşîrekî bêlgekî wî hebû pûtekî wan hebû dihatin wê bêlge xwe da top dibûn bêlga her kesê ayrî bû rokî Resulullah were hat dirûka nimêjkê watê çû Ebûcehel heqaret Resulullah kir gelek sözê nebaş heqe Resulullah da gotin peygamber ji qarşîlarine da çû Hazreti Hamze hat cariyek çû pêşa Hazreti Hamze goya Hamze go birazê te lazeke ew li vira bû got Ebûcehel êpê heqaret lê kir Hazreti Hamze hat kesê re xeber neda Temamî millet şaşma Hazreti Hamze çima kesê re xeber neda çima ev qat sêj ketiye çima ev qatê hiddetê hat qarşî Ebûcehel aleyhîlâne sikînî got miştera gotî heqaretê birazê min neke xîreta min qebûl nake tu çima heqaretê birazê min dikî Ebûcehel ji millet re got xeber nedin Hazreti Hamze hatiye hiddetê Hazreti Hamze hêrs ketiye pişta şûrê xwe nav çavê Ebûcehel dayê ser çavê Ebûcehel xûn bû Ebûcehel ji millet re got dengê xwe neke Hazreti Hamze hêrs ketiye Hazreti Hamze çû Müslüman bû Peygamber aleyhissalatu vesselam pir sevmiş bû apê wî ji agirê cehennemê xilas bû Müslüman bû
Müslüman abi İslamiyet'te Hazreti Hamza daha güç hilda, daha güce anzede bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam viyapır sevmiş bu. Beyvira Resulullah dersi kubilin kirgu ya Rabbi. Ya Ebu Cehil ya Hazreti Ömer. Yeki Müslüman ki evına pır kararlı ne. İnsanı kararlı beş dini kara. Bu Müslüman bebe taraftarı merci kararlı be. Yeki Müslüman ki belki İslamiyet daha zidedi be. İslamiyet daha güçlüydü be. Seyrup bey duayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer Rabu bu ezher Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hesir bigirim. Şuri halda hat rıda rası yeki hat gut kodal çi bu ezher Muhammed hesir bigirim. Gutunu kari hesir bigiri. Gu ne bitücü Müslüman bir hücum da ser evi mervijera gu huşkata Müslüman biye. Beri her huşkafa çima Müslüman biye jüy sual bike parçayı var ecmara beşi. Huşka Hazreti Ömer tevi zave Hazreti Ömer merveki dincem bu süre daha sayfeki Kur'an'ı biri mutfandın. Denge Hazreti Ömer berderi hat hemen girti sayfa Kur'an'ı ve şartın. Hazreti Ömer katibu beriya dini İslam eci Kur'an Tevrat Zebur dukan. Fandi bu Hazreti Ömer radiyallahu ta'ala anhu. Ve şartın Hazreti Ömer kete hündür zavi kharagu zavi khavita ardı sersingi yorunmuş kutu Müslüman bu. Huşkavi hatwati ku sermeri Hazreti Ömer ve dabki Hazreti Ömer toğat ekli khist. Sureti huşkavi parçalamış bu. Qeyriya ser Hazreti Ömer da gu xwedî pozî te berjêr bike ez Müslüman bûme. Tu çi dikî bike? Kelîmayê pir tesî kir Hazreti Ömer da. Duayê Resulullah jê re qebûl biye. Sêro beriya wê Resulullah jê re dua kiriye. Rabû gu evî safî bîne ez bixwînim. Hazreti Ömer beriya dînî İslamê jî zemanê kelîma bigota direw nedikir haşa. Herkes pê güven dibû. Herkes bi sozî güven dibû. Wetê gu evî safî bîne ez xariş namê خوشکا ویژرا گو گو به دزمش تی خواندره کات مسلمانی نی گو بین از بخونم هانی وقت حضرت عمر خوان راسی و آیات خدا عز و جل گوتی ای کو کائنات yaratmış ki azim herkes gerek mera ibadet bike evi ayatı پر تاثیر حضرت عمر ده حضرت عمر گو مبهرن دال ارقمی او مروی خو شرط باشی درکت حدانه پیش حضرت عمر وقتی شو نیزی که دال ارقمی صحابی جواب ده رسول الله Ya Resulallah Hazreti Ömer hat. Peygamber aleyhissalatu vesselam go deri vekin eğer be hirs be heybet hat be hevdor aleyhin. Eğer ne hat be berdim bira vereceğim min. Zamanı deri vekirin bize ki Hazreti Ömer neyi harbiye bu harbi ne hatiye. Peygamber aleyhissalatu vesselam ber Hazreti Ömer abu. Destek havide singe Hazreti Ömer destek da ser şuri Hazreti Ömer. Güya Ömer Müslüman be. Hazreti Ömer go dini İslam icmara bece kelime-i şehadet tani Müslüman mı Hazreti Ömer radiyallahu ta'ala anhu. Goya Muhammed go embe mirisar hakkine go beli. Embe mirisar hakkine go beli. Peki çima hun ev gizlidir bu şeye. Goya Ömer em hendikin sayı metezat çel hab tamam bu. Emni karbira henek Müslüman daha zede be. Goz kasem dikin Xudayı peygamber şandi. Mekke da beriya İslam'ı ez kijan cemaati da runuştum i ruşun da ez İslam olarak yarılmıyor. Rabu sahabi hildan jidal erkami derketin Hazreti Hamze Huda Ali ki Hazreti Ömer Huda Ali ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beşyavana lebbeyke Allahümme lebbeyke zikri gotin Allahu Ekber gotin dengi ve had derkete Mekki ehli Mekki gotin Hazreti Ömer Muhammed hisir girtani hat dora beyti tevaf kir gu ez Müslüman bu me zamanı yek Müslüman diye Ebu Cehil peyda hasi Ebu Cehil şu malavi hakaret letkir Hazreti Ömer Harzi Ebu Cehil bu. Ebu Cehil Halid Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu. Ebu Cehil lehis şu karşı Hazreti Ömer ne bu? Hazreti Ömer şu deri tıkız hariveti derivet ki dugaz Müslüman bu me. Evani beri Müslüman bu tedahat hakaret olan tıkvara hakaret bir bike. Ebu Cehil karşı Hazreti Ömer ne bu? Hazreti Cebrail had goya Muhammed iruşunda Hazreti Ömer lakabavi Ömer Faruk evi ferqa dini İslami kufari ki evi hak batı cevdu ayrı ki dini İslami açık kir dini İslami sayı Hazreti Ömer açık bu. Subhana rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma'as selavat. Kerem akhwara kanala Şakirê Kopê ser YouTube'ê biacibînin, bişopînin, ji bîr nekin, abone bin.